Pa da vidimo, je li to tu? Hoćete sad više? Na ovom tronu želja. Moja želja je jedno, daj da se družimo. I ostaje i budemo sretni ljudi. Sviđa mi se, oduševljena sam ovom posjetom Zoološkom vrtu. Tako reći izleti. Evo ga, to se pata spanjoli žive samo u Africi, to je onoga što smo zavili na ovoj drugoj strani. Oni su se slobodi, kreću se, oni imaju vodu i oni neće preći preko vode, uopšteno. Vidite sad kako se neki vode, kako se igraju. Nego pogledaj kako se igraju. Op, a sve sve. Ona je prezadovoljna, presretna, ona je puna emocija skupile ovdje i ono što bi se reklo, emotivno upunjavala baterije s ovom sredinom što je vidjela.